wala chhawpchhuak channel ka lo lom chewa he zanin chu bom lian pui kan in chop le tar lo maya zanin a yan he kan unboxing le dona kanau ten he no te Snorlax ten hen kan unbox tlang le dona ni hunare lutuk lo na turatan unbox kan tran hal mi ya chang o ne no te Snorlax khala son ro le bom hi lian lu tu ko chu man chuan ti he kan unbox chil to panga ti chuan a thama yang het lampang hi ka ta hen lo hong la lampang hi ken ko hong o kan muang hian Yamaha nia Yamaha Modx keyboard 88 keys kha ani don ani ne hong o one manual ron ken tela cha khop me ya chia zo vek pe churin om chia lo deuh lek hei chu John hei chu QR code scan tur ti velani ne chu sira kan da thanga sira kan lo da me ra le chu ma hian keyboard kha oma hein tuam tha khop me a choi lo bang o 1 2 yeah zo le xuân hay chú nắm thẻ lẻ bóp mang khăn lẻ top mày xuân đầu in tuom thật thấp á Yamaha Modx nia bom hian adapter ron keng tel lo a Modx pang ngai chin ho kha chuanin adapter ron keng tel ma se anon upgrade a Modx8 Modx plus ho shim shim hianin adapter ron keng tel ve ta lo heti song hian dang alian lutuk ka hi toilet tlem Yamaha Modx8 ania Modx a chuan a ki tamber khania 88 keys ania ti chuan aspect lang puya kha han soi zung ta ila Modx Yamaha Modx8 and high-end synthesizer keyboard khang ho kha atau chumi awang chuan ayat lom zokin khami Modx engine thawa kha Modx thuak thawa kha mangin ayat lom zo kan siam chu Modx line a hen anon ti a an release ma sakber kha Modx ti to pani a 61 keys so kha Modx6 an tia ti chuan 76 keys me na som sari le parupom ho kha Modx7 an tia ti chuan me na som ri le pariat 88 keys som kha Modx8 an tia chu tiang chuan hengo hi plus an ron ti hengo hin ron upgrade le an ron upgrade na chu ama Modx ho kha a polyphony kha za som ni le pariat plus za som ni le engine pani manga thlok pani kan sia thiam theidan tu chon computer angin lo te hin taila a sound engine kha CPU pani amang angani ta chu wan chuan CPU pakhat zo khan in polyphony za som ni le pariat ania pakhat zo khan somruk le pariat che ania Modx pangai ho khan ti chuan Modx plus ho hian khami CPU pani sound engine pani khan za som ni le pariat ve aron mangta ti chuan a polyphony hi avain za ni le somnga le parupani ta 256 polyphony ania chumi chu keyboard panga ya chuan a polyphony om thei sang bera kha tundin huna chuan
ani ta ani kan sia thiam thei dan tur tan chuan kan leitlang lon Yamaha keyboard kan leitlang lon PSR series hawa hian i500 te i400 te omatin e series hawa 463 ti te tin khati angchi hawa kha omta khang hau zong zong khanin polyphony hi 48 polyphony chia an nei ta chuan a om zia chu 48 polyphony alo ni chuan khang hau keyboard po kan man van tlang an ni a hemi 256 polyphony hi chu alet thum alet li don khan atam ta ani chuan chu ani atina ma hian internal a hian storage hi user tan hian 1.5 GB nei sa chu music engemi kan han create te han save na tur khani ta ama hian speaker om lova tichuan a pitch bend oma modulation huila oma tichuan hi synth mangtan synth drawbar ani a hi synth drawbar ani ta tichuan hi touch screen full touch screen ani a tian chuan numbering han me tur ang chi kha om lo tin nop si pali ani a hi parameter chi sang sang tone te effects te EQ te arpeggio kan han ti ang chi te kha chu tiang chuan mi control the ya tichuan hi a modulation wheel and tia sound engine pani ne wang kan sound engine khamite pani mix na turatan khan kan duang entina kan lo layer ta keyboard kan lo play ta piano plus pet kan lo layer ta pet ring zok tur te khana set theya tin piano chauri ring piano ring zok tur te khana englo theya tin synth hawa kan play in le techno music chi sang sang kan han play khane hianin parameter sang sang kha adjust thei bokani chu tiang chu alo ni a tichuan ki hi kan soita kan khan 88 keys ania hi weighted keys kan hanti piano panga ya keng angkha ani a han me hena rit deu nula chu wang chuan moni weighted keys anti ta somriat le pariat nia manga tichuan a connectivity lampang hi en le taila hnunga hian a choi hi a boi thak ang reng khop me choi vir le samango ngay kan muang hian ta hian power supply ania hi power button ania tichuan ta hian input microphone ang chi te pokha aman theya tichuan ador le hi phones earphone ngai thak mani te hi line out pani ni a pakhathi mono ni a tichuan ta hi foot controller foot switch hawa kha ta hian ang lo the tin foot switch shim kha foot switch kan ne kha assign thei ve kani kan du dana zirin tichuan hei midi out om boka ta hian USB port oma hi pen drive te kan han vu theina tur tan khan tin hei computer a midi ni lo anga kan connect du na tan USB to host kha alo om ta ani chuan hei a build quality po acha ari thanol nol khop mai han choi kwal vak chi po ni chi alo deu tiang hian hi Yamaha Modx8 plus ania an mani Yamaha Pro hian in an website a hian sales an kalpui chun zom to don lo ni in an soya chumi ni chon Yamaha Modx8 plus hi stock om chung hi an shalanga abak hi an product chun zom to lo mai theya chu ero chu an la ti chiang chi alawa tun din huna hian stock hi ya omumal to lovani tin hemi hi tuna aman panga ya chuan Yamaha ina an mani side amana an chiar chu noi khat le singruk le sanga man ani tia kha ita sela acha ange review video te asan pa in kan la pathiani na min remati chuan kan la siam san le tura ngai la acha ange kha zong kha za ina kan review the chu ni lome